Malolo soifua fatal fatu le nei asalulu se whapoponga foi o talafoa le Radio Samoa mai atunu e mamao whape foi ma le Pasifika. O iei malianga o saini e Trump ma Saudi Arabia e au fiei ngā rue whaatasi na militeri o ala atunu ma wavi i e Trump le taita i ngā le atunu i sa sa e tututonu i sana la unga sa whaia se whono tangatau inivesi ma ia whaata i foi e iu i nā o fia Saudi Arabia i le Abraham Accords ma tu inai masana fe au ia Iran a o whaia whiutana ingai ma ta uputau nukilia. Saunua foi Trump o loo ia fuafua a vesia sanctions po o sa tu inai lunga o suria i le temina mai ai le whaato i la loina o le whainga malo Assad. O le vasa nei wa fuafua whero ia tuai Trump i le presidente o le atunu a wa whaeloa le CNN wa mai a whaeloa le whalapaepae wa mautūre maria ngā Trump ma Saudi Arabia o le a inivesi mai i la lato o tunu le ono sa lau piriona i Amerika. E au fiei ma se whainga whapaanga i mata upu tau le puipuinga e lata i le se lau whasa fururua piriona lana tau. O lo iei nei Trump i lana malanga asiasi i atunu ue tolu o sa sa e tutonu. I Israelu ma le Hamas, na anga isa o sa tasi o so whainga Israelu le taitai o le Hamas o Mohammed Sinwar ina ua o so whaia se whale mai le tu i saute o Gaza i le vasanei, pena whaamaria mai se tasi o suisi nia Israelu. O leo sa whainga lea na whasio tia i tangata Palestina e to ono, ma manunu ai le lata i le whasafulu, ai lipo tia i le imaua le sa anga i leo sa whainga. Ta ua le CNN na afia le lotoa o le whale mai leo sa whainga, ma iei nisi na tanu mia i vaenga na solo ane o le whale mai, ma atiri whainga ta ile ngā luenga lau whainga luenga, i le ave se mai o ngase mai vaenga na afia o le whale mai. Lo te ena le Hamas nisi whaamtalanga i whaatatau, i le osa whainga lea ia Sinwar, ta ua foia Israelu e lua lo keti na tawhana ane ia i lātou mai Gaza, ma ua liputia foi ua whaeloa le vaenga le militeri le Islamic Jihad a Palestina na whaatinoina le osa whainga. O le osa whainga anga ia Sinwar, ua whaia i le mahe o le aso e tasi tanu na whaasa o loto ane le Hamas, le sa ave whaapango tau Eden Alexander o se tangata nuu o Amerika. I Lucia wa whaeloa le taitai o Ukraine o Volodymyr Zelensky o le amalanga i take po Turkey e whaatalitali e stasi taliane a Vladimir Putin i lana whola sanga o sahauni e talanoa mo le whaamutaino le taua i Ukraine. Wai mai Zelensky o le a whaatino mea uma ia whaamautino ai e tau nuu sea talanoanga o le temi muli na talanoa i whaafsanga i taitai o atunu e lua o le lua afe lua o tau a matane le oswa inga a Lucia i a Ukraine. O se whaamtalanga me le Kremlin wa tā wai o lo o whaawau pia tāpena ngā Lucia mō whiutana inga. Pau leo le whaamtalanga o lo o mawhai o na whaeloa mai le temi nei. O lo whatawa ina whoina ngā lue anei o Unia Europa mo le tūwhaatsia o nisi o sā e ono tuuina i a Lucia pe a whaawau pia na reta lia ina le tau fio ve singa i Ukraine mo le tolu suluaso e pei ono lato mua i whaeloa atu i ai. Ma le Pasifika i Tonga, o lo lota tele le pāle mia o Tonga o Dr. Aisake Walu Eke, o le aso longa le leile pālo talo nā tunu, ma ua ia tā ua lo taula i fo ilana whainga malo le whaatinoina, o le mawhai ngatai, ma o le atu ulawa le whaitaria le atunu, i isi vaenga uma. O no vema e toi whaatinoa i le pālo talo le atunu, ma usaunua le pāle mia, o le awhai lava le whiriwhiri ngā tangata, ma ua ia whaamaoni ane fo i le atu e tau wāmolona no foa, ma ilona i tu malo o Tonga tapu lima. Nei ia whaelo fo ia iei mea o lātou whaaleleia taruna tūlai mai, e mei se lava i au nanga lau tele. Nei ia whaadia foi, lo ngāre lue le mata upe whaatatau i ngāre wenga whaavai teimi o lo awa iei o lātou tangata i New Zealand ma Australia, ma lo iei foi ni papole ngai lea tūlanga o no nisi o awhianga le rei o mai tawina i soi fua o tangata manisi a inga o anofo wala malai. Talamulimuli, o le vai asole nei o lo whaatau nei le ngangana Rotuma i Aotearoa, o se vaenga o le porkalame whaawau pea le matanga ruenga mo tangata Pasifika. O le tasi le ngangana o lo o awhia i le se furulua o ngangana, a loa ia lo na whaamana tuina i New Zealand, ma o le autu o le vai asole nei le Whaapirtania, Treasure and Teach Our Rotuman Language and Culture, a gift given by God. Ese foi porkalame o tu whaatsia le community a Rotuma, e whaamana tuai lea vai aso tā ua mō lātou, mai mātele le tupulanga talavou o lo o whaatinoina ia fuafuanga.
Mo li maunisi o I lātou ia o le siwa lava ma le pese e whaatuma wina I la lātou ngana ma o se awala le rei fo I a tiri a o ina I le whaarotuma I whafo mai o si o lātou o tunu. Tala nā le radio Samoa mo le nei fo ia sa wala o whaafonga mai ma nuia Faiva matiu te le awhenga iai soifua. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Au kilani, pamulmole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masaniai I masina o tea, ua malosi tele le alu le vai le tātou a ai. Pamulmole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. Pamulmole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, tai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furulalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whaamtalanga. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O te whiwhia lava e te whaatalofa, ia ma o lofa atu ia te oi le nei fwoi maenga o le tautua. Whaau au pea ale siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima I watolu a boi au kilani. O lea whaato a iwa minu te ai ia le tu la. Wha, a leo wawai atua wawe le taunu mai le pasi a met. Ia whapena fo I ma le pasi moele sa wai ia emele. Ia whaftai le tua lewa maua le avanoa. Tātou te whilo I ei foi. Tau walunga tuai a tātou telefou I vai whanua ma le Pasifika ma Australia. Au unanga ale whaletua I a Miriama po Mare. Whapena foi o na tau walunga ai ma le unanga ma le tautua. Ale tau whaia whangamua. Ia, po le ftelenga foi a siu Manu Francis Ioane. Tulimata I le whaatawhiti o le asoa tai au. Ia, o le amwhai ona tue mo sisi whaapoponga. O le nā foi au nanga. Le ia tau sa vea, pesta ta male langi se yuni le nei, wa tātou whilo I foi. I lumo le nu umale anga le lei o le tua. Ia, o pu e o manu e le o pu e o mala. E ui ana tau whaapena mai ia le talo le tau. Ia, ai whaaftai le tua. Nei aso mātango fie, o whaapopo I aso lo tau soifua. Ia, maso mātou wola foi. Le wa tātou toi whilo iai. E se teimi whamai atu I le whaatalofa ma le whaafilua I le atunu, a e le tulutununga o le whalana whola I le tai au, e le sunga le liawa o ia tawhai medi I fo I malana au waa. Ia o le mea le nao le atatou wholau whaatasi ai, I le nei fo I au o uli o le o ngā tutolunga le mu, o ngā luenga o le nei vai aso lulu, aso sfuru ma le wha o le masino me lua afe, lua se furu ma le lima. Ia, fia le nganga e whaatalo whātu I le uso ia Matt a luatua ia pe ona misi le tā talanoanga fo I le lava I aso I le asunga fua ia ai lea whaina o leo o toe wawa I atu I fōringa la le leitele
o le sunga ia Matt Luatua mai le whaalapupatonga ua whaingoina Advice for Life ia po o le fautuanga mo oe ia mo le soifuanga atoina ia Emanuia. Matt, talo fa lava malo le soifua manuia fa moe sa manuia le la mai aso o tuna iatu ia mai se fo i o lo toe a fio mai ina ia fa manino ma fa malama ia nisi vaenga ta ua lava e winga le insurance malo soifua manuia. Talo fa malo soifua manuia no fionga savea malo lava tai lava mule noa mele tai lava ia fa ftai le tua o le nai mo le avanoa awa e to tele lava e vala au mai lau telefoni i aso le vai aso ia mo tango i le fa leo atu lau telefoni ia talo si o lo mo le avanoa to te tala noa ai fo i ma fa ma la matili ia vaenga fo i e ta ua tele e winga i me le insurance out le company ia e fa fair fo i o le fa tino now e tele company insurance ai fa fair na e manatu o le insurance company lea o le anga i iai ia po ai fo i le company o le saunduanga lau sunga i le mataupulea. Taftai lava savea. Mumu lava o ne lo disclaimer mumu le information only au le high level information ele se advice. Amang mies nga se advice ia vili mai pukle appointment take you through my 6-step advice process. Our is just the information only. Yeah. So it's very I think for customers because ele specialized customers ele makaupule insurance. So ele lorako which insurance company which insurance company you know what type to go for. So wow, the insurance advisor is that I look after all the main insurance providers, Lima providers. And so I go to the market, I have a look at the price, le insurance, le life insurance. I have a look at the rating, rating, which rating is stronger across the board. Rating, so can be a strong rating for claims, can be a strong rating for products, can be a strong rating for type of product versus the other product. Ratings, and so it's my job to do an analysis on all the different Goenga insurance companies and find the best one, which is the best fit for my customer. For my customers, mainly 90% of my customers Samoa. Thanks to your Prokalame, Savea. And so I have to make sure that sometimes if one insurance company has the better rating, but gonga, then I have to sacrifice that company but pick the other company because it's more gongufie, because the best cover, the best comprehensive cover, but then it's no good for our customer. Because you know, insurance company. So even though one company might be lossy in all the different areas, I might choose another company because it's more gongufie. Because our customers, most of them blue collar workers, Savea. You know, we don't have too many lawyers or too many mortgage brokers like Emile and financial advisor like myself. You know, in top TV presenters like yourself, Savea. So most of my customers they're factory workers. You know, they're stormengis, factory workers, courier, most of my customers. So I have to pick the right company for the right fit for my customers. So I look at everything. I look at the whole picture to make a decision on which insurance provider is the best one for our customer there, based on all the areas. So that's very important when I go to the market and do my research. Malo, es el mana ia ta wola u fa mamla mangal mtapule. Ia se rating such as an acceptance rating volele e vave ona tali mai I claims ma mea fa pena. Exactly. Ia se afianga o for your company insurance nei pe fa pea o lo fu le tausanga o lau client o le malosi o le soifua maloloina o lau client.
Yeah, there are companies that have a strong rating, like a A plus rating, or AA plus or AA minus rating, and so as long as it has the A, then it rating. But if it has a B or C, feel a little B. But if it goes to C, and then it's a little bit a little bit risky because kupulo se claims if I love it. Let's say life insurance maliu sesi, and then really maliainga ya claim the life insurance money. A lele rating, then ke fale kongule claim or umile claim, it take a long time, before it pays out to the ainga. So it is very taua to look at the claims rating of the insurance companies. Most of the 5 companies have very good ratings, very strong ratings, most if not all of them. So that's very important. Normally, the insurance company will pay straight away the funeral amount. So if the life insurance is se lau afe, then masalo e lua se lau afe kongi mua within the first 48 hours. Pea maliu the customer. And that 20,000 pays straight away to help ya inga fiswangi mo, everything regarding the funeral. And then the other valusulu afe, e kongi muli. Okay. Ai kongi mua le funeral to deal cover, with the that 20,000. early. That's very taua for the family, for the ainga. Tua mana I tele. Afa pea and it was suspend your low payment. Are you still covered? Yeah, facing kong ka, be facing fengkali o langa too many ekalafus and falaves popped up, and you're very tight, for that masinga or a few months. It's better to look at suspend your cover than cancel. Because lele ese singa le cancel ma le suspend. Yeah. A suspend le payment. E din ka aufi le payment. E ka aufi up to ongo masinga, but it's furu masinga e ka aufi le paymengi. Ele se me kongi. Yeah. You still ele cover oi. So still during that period, a kupu se fala maliu. Then ele se me kongi because you suspended your paymengis. So you might think, yeah, le se singa le suspend, you might as well just see le cancel cover is the same thing. It's the same thing in terms of both option ele cover oi. All right. But the reason why esili akule suspend ele cancel. Yeah. Because kanga oi cancel completely, and then really may oi ule let's go sanga fo. And you say, oi Matt, we'll swil up my fo. Can I please reinstate my insurance policy from Kausanga? Okay, I wanna do it now. But the problem is we cancel last year. And so now I have to take you through the whole process from the beginning. Right. And then it's no guarantee ele mokingia go accept oi. Because 1 year later, you might have some new ngase in your body. And then the insurance company might turn around and say, yeah, because now you've got this ma'i, that ma'i. Sorry, mate, you should not cancel your policy. But if you suspend your paymengi, then umalole period is suspended. Let's say ongomasinga suspend your paymengi. Umalole ongomasinga ko makalo paymengi automatic. Okay. It starts straight away. You have to go and apply for the whole thing again. So that's why Siliakule suspend ile cancellation. But still, both options is still dangerous. Yeah. Because during that time, ele cover. Yeah. It's not covered during that time. So yeah. But still, it's an option to suspend rather than cancelling the whole policy. If I fair on a pui life insurance, mortgage loan, nonga tupen na faya on le mortgage fale. Yes. So the mortgage loan. So for example, if let's say Emile puts the mortgage loan in place for the customer. The mortgage loan, and then the settlement happens, and then Emile gives me the customer to go and visit them, and then I sit down with the customer, and then I do my mortgage protection insurance to pui the loan. So the wingo the mortgage protection insurance, there's probably
probably three types. So the first type is life insurance. So how does life insurance cover the loan? If you pass away, if you pass away, if maliu, then the life insurance money kongi the whole loan is paid off straight away. The second one is a trauma insurance. Mawangi mai kinga hinga like cancers, mai faku heart attack, stroke, all those going mai. And you're off work for 1 year. Elese ko kongi. Remember, if you're off work for 1 year, ele ko kongi o lo pule o ka ofilo ko kongi pe o le Faiva also because you're off work too long. So the trauma insurance will pay a lump sum of your 1 year of your kokongi. And that way you can keep paying your payments on your mokesi, so ele file the bank. And so that's the trauma cover. The third one, or the mortgage repayment cover. So mortgage repayment cover, afa pe le kokongi le fuinga le fa afeka la masinga lo mokesi. That's what you're paying every month. Every month 4,000. Then get wa kupuse falavalave longa wenga and you can't work. Get ula vea o ka vale or pa ula velo pa kua or mai, some very serious mai and kole uma singale off work. So how are you going to pay for your mortgage loan? So the mortgage protection repayment cover will pay the 4,000 every month until you get back to work. And we normally cover it for 1 year, or 2 years, or 3 or 5 years. And just in case, you get all level game, we get all get off work for 5 years. That's a long time. And so we keep paying your mortgage loan for you. And that way, the bank filed fale. So you work so hard getting into that house, we want to protect you and keep you in that fale. By paying your mortgage payments if because la vea or mai. And that's the mortgage protection cover. It pays monthly. So ele kokongi lo kokongi. We don't cover your kokongi. We don't pull your kokongi. It's just the mortgage. We only repay your repayments. Yeah, we cover your mortgage repayments. And so the good thing about this one, Savia, ele se offsets my ACC. A fai la velo pa kua le kangaluenga por kavale. Kangalo ACC approve lo claim, and then remember ACC cover e valu pasenge lo kokongi, they cover you for 80% of your kokongi. So if the ACC pay you your kokongi for 1 year or 2 years off work, then the mortgage cover, it's still like kokongi lo mortgage loan regardless. So there's no offsets with ACC. This option, the mortgage protection cover. That is beautifully explained. We just touched the trauma insurance. Level out to Silia to Fabino Milna, Fair trauma insurance. Trauma. Yo, o to inga mai fainga ta fo lele ai ele yoti tangata a lea fia inga sanga sei Yes. Yeah, if a fair fo lana pui ia le trauma insurance pa fa pe o le ele fainga wenga mo sina vai taimi. Yes. So the trauma insurance, just to touch on it again, it's like an income protection insurance, but mainly covers those mai, those ngases that are serious, like cancers or cancers, heart attack, strokes, kawaso blindness, paralyzed, Parkinson's, motor neuron disease, multiple sclerosis, is a fast food mai. So if you get one of those mai, they soi fuawe, but maybe 1 year, 2 years, who knows? Sometimes it takes a long time to go back to work. The trauma insurance, we will pay your kokongi out. So, we normally do 2 years of your pay. We pay you that in your bank account straight away. And if you, let's say your kokongi is, let's say, so we pay double. So we will kokongi de salawong in your bank account as a lump sum payment to you, and you can manage and budget that kupe how you want, because you're going to be off work for luko sanga. You're going to be off work because of this mai. So that's the trauma payout. It pays out if you get diagnosed with one of those mai, fankas that you're talking about. And so it's like an income protection, I suppose, but only for those kwenga mai.
Ma no whaatai. O le whaafonga mai le tunu, ia o mātala noa, whaasoa fo I male. Uso ia Matt Luatua, o le telefoni le nei e mwhoiona e wala awi ai, o le olua fitu, walu tolu iwa tasi, fitu tasi wha, toi whaafonga lumera le na, olua fitu, walu tolu iwa tasi, fitu tasi wha. Le a wha malama, ia, ma whaifo use awa noa e tau te wheilua iai. Ia matala noa ma le sunga ia Matt Luatua, ia pa whai e mafo whau e tā ua tele life insurance mo oe ia mo pui pui e whai malo a inga. Why is life insurance then better than getting a loan, Matt? Yeah, certainly. So, sadly, a lot of us Polynesia Pacifica, because like we said, this way I saw Alisa on the Pukalami, is that we see the life insurance. So we think, it's bad luck or it may mo gamey, may mo kupe, we don't understand it properly. And so a lot of us, we don't have any, I say life insurance. Yeah. Loans. We have all these kind of different loans, instant finance, car loan for the credit card, loan for the go to Samoa, all these going on loans. And so then all gave me a kupuro. And then that's when we come together, obviously. And then most of us, we go to the finance companies to apply for a loan for the funeral. Yeah. And so I can't go to the instant finance or Trinity or whatever finance, Avanti finance, and we ask for can we please have a loan because we'll there's a maliu in our family and we need to borrow $20,000 or $30,000. And they kinga to pay back that loan, because of a funeral. But if you do the life insurance, it's a smaller payment every week. And at least in Mokingi, if something happens, like I said before, it pays out to the family. And that way, it's fairly to go get a loan. If they loan, they don't have to apply for a loan if something happens. Life insurance is there for that worst case scenario. For Maliu. And so that's why it's ta'ua. That's why it's more important and better, I suppose, than getting yourself in debt and getting a loan. Yeah. So actually, to holding a policy that is valid, o la fo e to tongi lava, o se guarantee le leile na mo le ainga e tau fia i leo e whainu no ngā tupe ma se loan. A o lai loa e ma whainu na whao ngā le policy lea o le tangata. O le sa o le na. Yeah, or the life insurance. Yeah. Ia, ma lo whaatai, le numera o lua fitu, walu tolu iwa tasi fitu tasi wha. Matt whaatai tere lava ia te oile uso wātu o taulangi, e le wha awanoa mai pēo lo taimi tā ua, tāte tala noa ai mo whaasoa. I nei mata upu tā ua tele, mo Samoa. I guess it's our responsibility to educate our people because when it comes to insurance, people don't really want to talk about it because unless something happens to you. But o tātou tangata e mumusu fo lele ona e whapea. E tupu se mea ia te oe, ai te lewa ayu I le whaongai no le tupe ai reiloa. O le whamoe moenga autu mo le tina le ainga, ia ma le whanau, I taimi whaingata. Ia, taua lunga mai e lau sunga Matt, ia le talanoanga le nei asu. Whaftai lava, ia mo le atu whaftai ma lo, sa ve lo tōpa ia ma malu Samoa. E lo tō whafonga e lo po kalame leni asu, ma lo whaftai, ma lo le sai, ma lo tapuai, whamanui le atua tiuti ma Faiva. O le nei aso, ia manguire fiafi sa vea. Whaftai whapena fwoi, ia te uloso, tātou whaila I stavi. Ia, le nā, tāwalunga tuele tanuranga malisunga ia Matt Luatua. Ia, ona, e whaisi malama le leo Matt. I nei mea o insurance, tuainga insurance, o tuainga policies, e pui ai fwoi. E renga te le pui ngā le loan o lo whale, o le mokes. A le pui ngai fwoi o lau ngā ruenga. Your income protection. Oka, se maanga ia, peana whapea, e tātou te malama le lei iai. A le ua mafuta mai ia
le fale tua ia e mele, se tasi fofonga o le tātou por kalame o le malu I fale le nei fo ia salulu. Wa folinga mai e mele, wa whaatupula ia lava le tō tele o le whainu mero tangata. La tau te turi au pū foi. A o le a ia se whaamatalanga e winga I le nei por kalame. Ia mamata upu lava e le ngata o fale. Ia e whapena foi. Insurance whatalo whatu malole e soi fumunduia. Lo foi le ono sai le nei vai aso ma tiute ma Faiva sa whenga iai. Ia a e fio mai le tā por kalame. I le nei a au uli o le asa lulu. Ia, malo lava soi fumanuia lo fionga foi sa vea ia. A pea foi le mamalo le atunu o whaafonga mai ia. Eu ia na tau malulu mai foi le tau ia. A o le lava e ai atu na e maloloina lava la o fiong. Ia, o le lo whaamaleanga le lei o le atua. Ia, o lo fisoso di mai ai e maua le malo si le aso mo le aso. Ia ba tuli matai fo I le o mai e fai le tautua I le atunu e mise fo le tapolo kalame I aso lulu umalava. Whaftai le tua lo maua fo I lo soifua la lei. Ia, nā mai le nāwa yaso, ia e mise fo I nisi o lo maua atu le tapolo kalame mau tau whasoa, matalanoa, ia ma whamalama fo I vaenga tate talanoa I ai. Nei e whai as fo isi na pisi o le nei vai aso I e peilava o lau saunoanga, o lo tele lava le mamalu le tunu o lo o vili mai e peilava o le talanoanga ia so lulu uma ia o le mana ia le pe ia lawa create se curiosity I le mamalu le tunu e le lo lava pe fiki se laki pe o vili. So I've had probably 3 families this week. Ia na vili mai ia I had a quick overview o le lato situation. Yeah, they are in a position to actually apply. So they o le tūlanga lea e mānai ai lava le tāpol kalame. O no lo iai lava tangata o lo whaalongolongo pēr ma tau mawhauwhau o lewa na mawhauwhau iai le lopo o whea matai. So no, we've had a lot of families still coming through. And Mele, I guess it's the fear of the unknown. You know, to put themselves, you know, into this position in whapil tato oi whateita ale whateita ia mawsiling ia emele ele mwhaina ale loa. We underestimate ourselves in terms of our credits and our ratings. O le tato te panic a po poli whape e kele le kaimi e loa fwea lu aera kunga ele approve mo se mea. But they will be surprised e fo lele ina ua a matano whateitai ia talanoanga ma o whai e se me whapena o tupu e I ainga popole ala tau wha ai longa e anga waa. Ai te ue me fōleata, te le ale awa noe me whai ile mokesi, ma le loun. E sa o le alau sanoanga sa bea pei lawa o le mele I guess o le matamomuli o le mamalu le tunu this time. And as you said, it's be underestimate lava tātou ia tātou. And we are so fearful of ke fo wa ku e fai mai le ai. But o le mana ia le o le whaatala noanga o tā mata upu ia fiafio so lulu o la lava e whaalongolongo lava I se pape. Oh, maybe e worth lava le fisili So o le mele e fautuaina le malu le tunu. E mana ia lava le fisili. O no ko feololo lava nei ainga na o lewa na mawhawhau iei, maybe o le se ainga le matu talano temi nei o mana o le bank. It depends lava sometimes e po ai e tatau iei le bank. Pea tilo tulo o too hard basket ia mai ele ai. So o na matu talano lea, I had a look at the overall situation. Ele lei lava lato record so we can have a look at applying. So pe o lau saunoanga na savea e ona ua pe o tele ia le o whaalongolongo ele malu le tunu e ngako fo le sivaenga nga whamai le ai. So then we assume lava na a mea o le ai se awa no o iei, but e mana ia lava le fisili pea because every situation is different. You can't compare your situation why it's a little sila fia po le ale tūlanga o le si ainga. So it's always good to ask. And I guess with our program, Ile Malua Fale, is trying to encourage our people to come forward and mafasiti. Wala meta, wala na. Lai te no fa o me fa pe ai longa. E mawhainga whainga I mea
Ai o te tali tonu I le anga I atu whare mwhalo tu tele I le atu nuu e anga I atu pia mautou tala noa ma whasoa. Ia, e mulinga le taimi muri wa o mea nei e toi tō manatu iai pia hand over le ki wa umana whaile settlement date ma ona whapela ia. This is exactly the same square we started in the earlier days I le kaimi vole le e pe wha whiwhi I le ainga e whai ia se mea. But le la ua tau ne u mau al whale. How often should I review my mortgage loan or my home loan? If I feel it tausanga pe kais fulu umale tausanga ma toi tilo iai but every financial year ma toi tilo e toi baba ai mau talu ia lau ia le loan o lo fale. Mana ia tele le sili o le mātou la patainga I le mamalu le tunu o my clients is we highly recommend the tausanga ma review at least. A whapea lava o lai ona o le tele o tūlanga ia nisi le swinga po wa suilo stongi. Or maybe the family is looking at extending le fale. Maybe wa iei sisi extra payment lower sau tonu. Or maybe for a young family, you're looking at starting a family. So o tūlanga ese umalava ia mawhai ona tu I tono le tato review I ona mawhaile ona whaini recommendation. So o le minimum time frame lava mātou te recommendinga is at least once a year. Mana ia fōle na awai. E tele me tupu there are different scenarios that may pop up now and then. O most tabi titi fo le ainga ia alo le na fo o ni payment ni tupe fa o popo o mo mai ai afa pela o lo mo kesi le o le due on o le sa fixed la le me te tauna tilo e tauna fa tino ana tele silo on telo I think from memory the statistics feel lola lavale the population there due to home loans this year. So it's quite a high percentage. So, usually maybe 2 months expire lo mokisi or even 3 months. We look at any options. Are you able to increase your payment? Or me fa tilo yai. Te tilo la iei a whape o le tatou rates la iei le taimi nei se whata I ta inga e isi a inga matou ngā lua at the moment ngā fix le latou mo kesi for 1 year so o le latou rates a iei fitu te simala lima so 7.5 I o le lawa pa u mai lalo le lima 5.25 it's quite a big difference so tūlanga whape mana ia le whatala noa. So we're looking at ngā whatia ngā tuupele lato pe meni at the higher rates, which is currently they paying $1,085 a fortnight. Whape kipi le lato new interest rate, or the new payment is $875 a fortnight. O la o whautuanga la iei le tūlanga whape titilo, can we sustain the repayment at $1,085 a fortnight? Ona ole mana ia ole la I lalo low interest rates. You are paying more every Tuesday lo mo kesi a lot quicker. On your so tūlanga yes. So tūlanga la whapele titula ye so se whate ta inga la si a inga lea so ole lato ona le what ole lato whale phone whatau last year I helped them with again through our program. Ole lawa ole lato review more lea. So ole whape wai lusful iwa tau sanga lai tito ele mo kesi. So whape kipi pele lato pay many at the higher rate. Reduce the lato term down to 20 years. So you're saving at least about 130,000 worth of interest. So tūlanga whape titilo ye, can we increase the repayment? O le sifo I mea titilo ye, before we fix your loan, o ye se tūlanga o whape move le ainga I sisi a bigger home, or you're looking at poani swinga la ye, can you afford to pay a lump sum payment? I tūlanga whape ye wa o extra umalawa alu tutono le tatou mo kesi.
it's gonna take off a lot of years mai le tatou mo kesi, as well as of saving a lot of interest. Ono le, I guess ole wha moe moe lava o tatou umai nei me o mo kesi, ole the quicker we pay it off, the better off we're gonna be. So e mawhai ona ia isi options e whaatala noa a wale tatou lumana I manuia pe. O lono winga o options le nei pe increase va vei fo ona sau la lo le principal o le loan lea al tatou ai o sau le. It's a sau lea lau sau noanga, yeah. Malo, so before refixing the loan le lau review lea we fai le tausanga fo lea o nisi me te tau ona alu ia lau whautanga fo le mai tilo iai, other things that you should take into account before refixing your home loan. Yeah, mana ile sili wa le situ langa le e whautuina fo le malu tunu ai le I refixing lo mo kesi. Po na le mana tunatu po yeise manatu a me sao lo fale. Wa afa ole e ala na ta o le tulanga afa pe fix lo mo kesi se whaataita inga mo le tolu tausanga. Ai te o le te ma fo fawe e whaatau e se atu lo fale ile in 1 year. Ia man tuala o le la break low contract le nga fai o le la break low fixed rate. So there will be penalties. So me umalava ye whaatala noa. Is there a plan to e whaatau e se atu lo fale? Wa afa pe o le e se pelengi whape. Ia then we'll try and fix a loan within the time frame le na. Ina ia mawhai ona awana ia isi eliminates nisi extra cost ma matulanga whape. So there's a lot of tusa o le poleani ni tūlanga o tutupu I le ainga po ani mawhauwhaunga o iai, o a fo ini plans going forward, we try and take all of that into account. O po mana na o e whaise extension le fale, and that will help us structure your mokesi accordingly, ini tūlanga o mawhapea. Malo whaftai, o le telefoni le dei e mele palamu o le whaltua, o le fongo le tātou polkala me mānia ia a wai te le tau teimi e maras e mawhai e ono tau wa whasoa ia mawhasiringi ia fo I mata upu e fia maramla mātiri ai o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o e wangi se pengi ma se pepa tusi ele numero ma wha pipi I luma ole pusa aisa a wā e te mana o mia E tele a inga emele. E lava lātou tāpenanga mau lātou ta mao a inga. Ai umi se teimi. O tau nofo ma whaatalitali po le ale tonu e whai. Sei wangana. O toa inga polo kalambela nei o le whaalotu tele iai lātou. Ia ma a vea fo you know, trigger something in them and say, look, ale ia haloma tama whanau o Samoa le malama mai. I whaataunga o whale ma whiutunga inga ma whale tupe tātou wō ia I whai ia ma whonga o le tātou ainga I luma o le pule o le bank. Ai, e mafua se aona e tango avelisi vaenga o lau mo kesi wha float ma peifole e mawhai ona e apa I lesi taimi ia mawhai ona whai e nisi swinga se tele. Why would you do that? Mana ia tele le sili. Ia o tūlanga umalava ia mawhai ona whaatala no te mile review o ilo mo kesi. Ona o tūlanga whaapea, I would usually look at how disciplined we are with working our money. Wa a whaapea o le ao ngā o le tu o se vaenga o lau mo kesi le floating po le rate le mawhainga iei le flexibility. A whaapea iei ni whaalawalawe and you've got a bit of a buffer in there. E mawhai ona e kolo inga mainga le buffer le available. Pe a whape o yeise whaalawalawe o fia whaonga aisa se leni. And this helps you, awats to ea le whai nisi e tālafu ese. O le benefiti o le tūlanga le, a whape yeise small portion o le mo kesi o mawhai ona tātou tuinga le floating. E tu iei uma any extra money o le mawhai ona tātou whaonga ina o extra money po o vakaimi or board money from le aluma whanau. E mawhai ona use that as, even though it's part of our mokesi,
e mawhai ona iei le flexibility le a fia maua vave sina se leni. Ia mawhai ona withdraw mai e tātou rather than going back to the another aikalafu, but we've still got the flexibility le tūlanga le floating, but ele whape work for everybody. Yeah. So it really depends. It's almost like a suspense account of le o lai aru i se tupe a mawhai ona tātou whaungai na mulmuri ane ma whaingo fio na toi whatumu le tupe le na. Yeah, whape nā lava. So it's flexibility toi whaingo fio ma whaavabe po ani tūlanga ma whaiona pia vai mawai se leni. Lea ua whai tātou mō kesi ma whiutanga i ma le whale tupe i ma lau sunga whale tua. O le ale tua inga schedule te loa e tāua. Tutongi le vai aso, te lua vai aso ma tongi ma whaile pe meni pe o le tai masina. Which of these schedule will be recommended by you? Mana, it's a little silly. Obviously, the weekly or fortnightly is better. The weekly, o le mana ia le weekly, o le tele o le mamalu le tunu e pay weekly. So the banks, ele o banks, umai mawhaina lato o whainga le weekly, so that's something else e tile iai. But weekly, lala pelo pay many stone. Ia ma reduce, ai le pālen i o lo mo kesi every week. I olo no winga. I olae less the amount le la calculate i low interest. And it's the same as fortnightly. Or not all banks, majority of banks will do fortnightly. So fa pe le fortnightly again, it benefits here to le fortnightly than monthly. Or le fortnightly again, wa le la pelo pe many towards the paling i lo mo kesi. Yeah, reduce mai lo mo kesi paling every 2 weeks. Ye olo no winga, o le palingi le la lower. It calculates a low interest le la charge. So the lower your palingi for your mortgage, the lower the interest le la calculate. So obviously weekly or fortnightly. We see malu le tunu, which is probably a very small percentage. Or not like so where for every month. Yeah. So le tūlanga le mawhai prefer la tau le monthly payment. But if possible, e mawhai ona do fortnightly or weekly, that's usually a better option to reduce a low amount of interest they pay over the term o lo mo kesi. Ma lo whatai tau tele o le numero nei a le whatua ia e mele o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o te pala ai. Io e whatai tai nai viri a e me telo le le ia kere o koukupe ngai lalo o komboenga. Ngā kau whakatkari po le ale me tau na whai. Anyway, whaatai te le lava ia te o le whale tua ua wha mātango fie fo i le tātala noanga ma tā whaasoa. Ma wha maari a wā ale maari e se mea. E whaingo fie o na absorb po fo i e tangata ma whape o ma leia ia le whaatala noanga lea. Ai, la fotuia le nei a wanoa i a te o le whale tua tā walunga mai le tā por kalame le nei a awa uli o le asaluru. Ia whaatai te le lava savea ia malo lava le wa fo le tautua le mamalu le tunu o whai mawhonga le Radio Samoa le nei tūla. Ia wha malo atu fo le mamalu le tunu pei o le talasala noanga ia awa lava le matamuli e fisili o tātou ia a le malamalama lava ia ma nei a lava le fisili a vili mai o whai asina PCC taimi ia make sure you leave your phone number. Malo swafa ia I will always come back to you if I'm le talia to list me on a life easy meetings, but more than happy to help. Yeah, ole numero ole olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o ia manu ia tele ia malo longa le fiafi. Whaatai te lava whapena foi malo longa le fiafi, tau mawhtanga ia ma osi ngā taulanga pa au koe whaingi loko nkankai le fiafi. Ia, manuia, masaonga le mūle le ia fiafi, tā whiloa i le vea sa whau te tai atu iai le tua, ia ma pui pui fo i le soifua i ngā ruenga ro whenga iai, ai wha soifua ia mo le te mnei. Ia, soifua. Soifua lava. Le nā, whaletua ia e mele palamu me le tātou o le mortgage broker and financial advisor as well.
ia pe a fai o lo e mafofau e tauna fai se pre-approval fo lele mai se fale tupe. Ia ona o lo e mafofau fa tau se fale. Olua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o tātou o e tale pese lea. Fa manuia atuai i le ono sai ma le lava papale o le au fai ngā luenga le nei aso. Ia, ma lo fai o le Faiva, ma lo fai ono sai. Richard Parker brings to you My Island Lady when it's 10 minutes away from the hour of 5. Well, you are so one. Let's talk about the coffee and the sweet and the people them get nicer. Stand up higher than high and this is the sound boy. See, look. My Island Lady wanna oe. What's a silava oil over moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino le vasa. Mala au ma fu matala. Cha chino mai wana o lava. Ya so mo le o nga. La ubele esa fai la umiti. Ta eva nei le afiafi. Lo manongi wasa sala. Yo se fu matala. E i mate io uma fau faunga. Lola le lei po peo le kiona. Wa fainga tau puna thama tala. Peo le aulo na mala mala. My lady wanna oe. What's a silava oil over moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino le vasa. Mala au ma fu matala. Cha chino mai wana o lava. Ya so mo nei o nga. My island lady, free me baby, I just don't know what to do. Can't pace myself for I forever think of you. Got nothing to hide, just to be by your side. You tell me what you want, girl, and I'll be there to provide. We wine and dine, constantly want you to be mine. Go back up, everything will be just fine. I know I'm looking for love in all the right places. My island lady wanna oe. What's a silava oil over moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino le vasa. Mala au ma fu matala. Cha chino mai wana o lava. Ya so mo nei o nga. Ma fo was out to la sea. Be ama fo ya o la wani. Ne o ma si si. Le so mali o le nei la langi. Ele na lo ile nganga. Ya so mo le nei o langa. My island lady, you're the one. You're only one in my heart.
Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi e ala I o mata a o e lunga o le ala tele ma e pupula sa o iluma o ke kiro le si piko ma le si piko I la vela ka vale. Richard Parker ia whawhiwhia mo oi mo le ngona whiwhia ua tu ua le whalewhinga luenga o lo e saunga le mū ia o le ai anga I antu le whale ia ma e mawhau lua ta whiwhi po le ase me ai ale tina o lo ta pena mai. Patalofa whapito I lunga le api o wholinga, ia, na I o tātou uso matua whawhino le fo I langa mai, wa hawhiwhio mai, wa tala mai a au I lunga o le tātou api o wholinga, ia whapea fo I le upenga ta whailangi, ma le tātou YouTube channel, Facebook page, ma lo tuto tasi from mai pahu, talofa lava and aloha to you and your family, e seta tango moa, whapea fo I Lea and Mikaele Schuster, talofa lava malo tsoi fuamudia. William Brown, ia, whapea fo I le fionga I le tamaitai, a fionga e fuatino leo ngā upu tomuli, ia po le fionga fo I a tofilau matongia. O le mai mo mai Brisbane, Australia, I o tau ai o mana, ia se talo le tau ina. Avatele ai tui, o le numera le ale sunga ia Matt, o le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. O le novinga o manatu ia fo I le uso ia aitui. O tauna whaisana insurance. Ka peli Mikaele, talo whalava malole soi fumanuia. Whapena fo ia tuala ta male langi, matala sosoli, talo wha malole soi fumanuia. Tavae as unga po. Fortino Josefa, fatalo fatu sister, ia vapea foi le tamaitau Erolini. Josefa, le uso ia vaisingano Josefa, e mesel tatu te mamatua, ia masoe, ta uli Josefa. Ia male fionga foi ia tui mawalunga, ta uli Josefa, male feltua, lo whalonga mai. Poto selu, ta lofa, so o fatasi, ia male tamaitau o Maureen, tufele. Watching you, Leato Seville from West Valley in Salt Lake City, Utah. Talo Faiva, Wakako wo I oile. Le me o yai ia le ekalesia. Ma le no whanga tu tonu le ekalesia Yesu Keriso lau pa I o asungatai. Ai tasi le nā talamata o tia le asolidei. Le ngā luenga so tau au ale ekalesia Yesu Keriso lau pa I o asungatai. Po le ekalesia mamona. Lato wofo I dātu ai se vesosoani e ala I meo le whaale leo tane vai, o ala vai, e tusa malona tau ma le sili atu ma le kuata miliona. Lua se lau wono se fulu wafe tā la. Whaale leo I le vai, I le I tūmalo whale alupo. Tau tia le nā vesosoani. Tasi ale dei e kalesia. E mua ana ni I so se whaalave lava e tupu, whaalave whaale natura, o a wha matangi o lo longa, e o lava I tsunami. I me tupu tono o Samoa, aile na o Samoa vo. A o loe nalu le ngā luenga, ale kalesia o le ngā luenga lawe ai. E le whai longa tangata. E o lava I tangata, fia a ai ma fia feola, ma le aini o lantou, ta mao a inga. I Afrika I saute, I pani saina po fea lava o le lalurangi, e o lava I tutono saetu tutono, o pei o le Pasifika, e se le alofa mai ai o le ekalesia. Mau tantono foi, e se teimi o na lote atu le ila o polokalame manisi o mata o putfia, tala loa ma whaasoa I ai, le anga e tāua. Te loa ana whapea, e loto whaatasi uma e kalesia ma pūlenga o lo iai. E kalesia Yesu Keriso lau pa iwa asunga tai le kalesia katoliko. O le e kalesia e whakasa le metotisi. Le e kalesia lele. O le sistak. O le konferenisi. Le asofitu. Ia... Wa e asofitu e tau mawhelpua, e asofitu e le ai pua. E keri e mera ori, io keri ai mo.
O tasi ia o se fitu e tina na ai taulo le me tum oi ia. Ia e mese e me o so whapoiponga ma me whapena. Ia o me o maliu me whapena. O wakuea. Ia o sai stulu bere la whai. Ale, toi foi me lau tala le mata upuna. Ta whewhepe ana whaololo ma au atu ia le malo i e kalesia whawai te tele nei. Se la tu te 2 miliona o le vana mo se tato valele. Awa le kalesia ma mona na whatua iai. E pa ko malia. Te mai se ka ko valele. So so ngi me whakonga se ka ko valele. I'm sure. Le purchase, le PBO, the purchasing office o le kalesia o le vana whatu le kalesia. La ka ko e ma se ko fiku ko le fiku. Te mai ngi valele se lua. Vai e se le tau o me neo e kalesia. Mea la leo no whatu. O tau Samoa. Le whafonga mai le tatu o tino. O tau whai whi au. Lea leanga iai ia le awali ia. Papastui ma ave o tau e whatu tu i luma le whamsinonga. Ono le tongia o tau la fonga. Ia awane i ngalo ia te o tau le mea le nao. O tau o lo iai le paua ma le malosi anga o tangata uma o Samoa. Aise au. Le ai a seisi e le ulu se falesa. Le ai fo i se tangata. Na te le whalongo. I le launga le whaiwheau. Awai launga mai lolo whaiwheau. I pūlenga whale malo. E mi milo aia ina. Manga ngau le loto le tangata. Whalongo le whaiwheau. Le campaign le nā le lua mata. Wa malama le lei iai whai whiau. Wa lātou loa le lei iai winga o tangata ia o toi whio o mai. Sa pule le fast food tau sanga o tōna iatu. A lea o lea toi o mai. Whalongo le lei mai. O lea wa au whai atu. O le powerhouse nei lima o whai whiau. Awa e mena o mia le whai whiau. Le ola fi le musa o loto o tangata o lana e kalesia. Lala fo lala na e me fai ona control le fai fiau. Le malo e tula i mai. Tala saola na langa le ua mua o fai tala atu le tā ua tele o le atina e lea na so tau awai ia le kalesia Yesu Keriso lau pa io asangatai. Male pulenga o le tātou suabai. E lalo o le vainga le fionga le minsta. Ya olo le a taua. A foa fiti vai. Tā ua lana. E leifo se kalesia. Lātou te le fia whaia se me le lei mo le atunu. Ai whaalango lango o le kalesia. E tu la fono le lei. The accountability and good governance and transparency. Mo le la wafo e whai au. E malama le lei atu. I whainga o awala whaalatua. Whaasoli tu la fono. Major corruption practices. Manti la ia. Welo o mai whai au. Te ono. Nā fo i ana la unga i ele whai whiau. Ma utal tonu foi. O le saunoanga muli a le fionga le ati e kopo. Ta mapa i a Moseniolo. Ala pati mata ilinga. O lana toi whi au fo i le nā. Na momoli mai lona atali i whale nganga. Ia tule e pa. That was his last message to his spiritual son, before he departed from this life. Sa'o umamea na talanoa ile toina. Le ai se valo anga na whaia le toina e le I taunu. Wa palea.
Ta ua ia. Whātalo whatamam tina mātutu o le atunu, malo le soifo munuia. Alo fo i le lava papale le nei aso. Ia, ai mai se fo i le ulava vale o ka miki ngale le o le aonga ngale whaalong kaka. Ia, oisi ta miti e o ta tai al to ina male o le matua i lunga le awala tele a kamo mo e le siku. Ioi, e tau whao so fo i le to ina male o le matua whapenge ia kamo e kwa ia soli skavale. Vai i le anga o pelengi e whai e kamaki e le whale. Ia, malo ta talo fo i ta mamtina matua malau tō tapua inga i aso whai pēr. Au alo Faiva alo matama whanau le atunu. 5 minute leo te ai ia le itu la 5. Ia e le ngate le nā. O lea lava tātou tu e momoli o e le tau whale. Awane i moe. Awane i e tau tui moe e lunga le awale tele. O le maali e o le tele o mea mātingo fie tātou tala noa fo i mwhaasua i ai i le so. Le so, sa tasi maenga, manana. Leo fo e uto e tolo. Le whamsidonga le tamaitai o Lisa Marie Schmidt. Mōri anga whasanga ia Marie Schmidt. Ono su enga leo sa whai. Matusi le tamaitai na ave i le ao le malo, ma le loia sili, ma le komisina o leo, ma le minsta o leo. E whamatala i ai. Ia le soltanga o le fionga le tamaitai pale mia. Ia fia mea mata awha. E le maliu fasia ai o le tamaitai. O Dr. Professor Caroline Sivayana Gabbard. Ai abatu. Ai whai mai leo. Wa umalato sai li linga. E le wha maonia talolo o mei le tusi. Fisilingia lo li se tusa malemata upulea. Ua le abea lo e li se tala i ai. Le abea fo i ai mani mea e wha maonia ai e whaitino po o le physical evidence ai ave loa e teu tawalatu i se fautuanga ma se fautuanga wha le tu la fono ase lo iolo tu mo ia. La lalena o le whatu i nei lautala i le wha no noanga lea. O nafi na tolo wha tolu ai le wha msinonga o lise. Tolo ai. Ala pisa o baita ngata ia le a fia malau munu ia ingoa. Malisi por Kalambia. Pesa o le foi a e ali mongi kelo kaimi mai pola me len kolo so o fam sinonga. Yo. A oila le tolo. Sa tolo mua ele baenga lea. De ye lise oli o fepulai. Sa tolo ina ia mautinoa. E maua ni lo ia whapitoa. La tau te whai masui e whina wina ia morianga ni i dumo le whamsinonga. Ia le la wa umana, sa ili ia lo ia. Lea fwoi la wa mai ia le vaenga lea. Matutu la i lumo le whamsinonga, ma le mafofonga, wa te tau o le whaatino lo, a o lea la, wa whaatolu ai lea sona nafi. Ona tolo le whamsinonga nei. Ile mata upu lava lea. Ile maliu o le tamaitai, fo mai lea mana tamaitai Professor Dr. Gabbard. Lefa uto tolo. Lewa tolo ile masino o yuni le masino fo ile as tolo. La le mafu anga lea o mea leo. E le i lava ta pena lato molimau lua. O iaile mea ta o le conflict of interest. Wa fete na i langona o leo, ma la tau lava tangata ia na tu ea mai e molimau. So you see, ladies and gentlemen, friends and family and people of Samoa, who is adjourning these cases? These should have been prioritized to be heard. Lale upu le whafonga i le tunu. O le terminology
Justice delayed is justice denied. O le omi ona toso toso. O se whaamsinonga sa ili ai ma suaina se mataupu. O le omi ona toso. Wa tangia ai I. Ne whaamsinonga le ami o tono. Justice delayed is justice denied. Ele ma whai lao no tō whapea mai. A mea, o sa vea le tau solo mua tū lei atu le mea le ma whaaleanga le mea ma whaaleanga. Le se whaaleanga. O lo tō whaafonga mai. O terminologies and I whao ngā. In the court of law and around the legal minds and the legal fraternity. Ioe. E obi lona toso se whaamsinonga. Wa tangia mai nā. Ma toi tolo se whaamsinonga. A tangia fo I nā. Le ami o tonu. Ma le tūlanga o le whaia o le whaamsinonga ami o tonu. Justice delayed is justice denied. Ia le whalau toi tolo. Whete na ia leo leo lato. Nā whai mua mua. Whai mai le tala leo leo. The police prosecution team. Re ia tō toa mai le whaamaupoponga lato muriwau. Toi o le wala ungalona lua. E le itali lava lise guilty or not guilty. O le mea lava tas, toi tālu sanga fōi. E le lava ma lava se teimi e whaamaupopo ma whaatala loa ma whaamautula to muriwau. Le ala le mea le na whai ala nafi. Le a fōi wa toi whai. Le a fōi toi tu awa noa atu iai. E alu suanga le vaatele le mata upu leo. E maifo leata. E longa I ni moni mau. Ioe. Ai a vatu loa la elise mea ia e la iona lo to tele o lo ia te ia in her possession. And she is not stupid to give it up to the police prosecution until they meet. Wamana tuala. E o lo lava le taimi e whailoa I ai. E whetū whai. Ia whamatalanga leo leo. Ma le vaenga o loo tutu molise. Lo ia tutu molise. O mea fo I o lo iai I le vaenga a lo ia o lo tutu molise. E te tau o nei loa fo I e le tū a leo leo. So, what it's called, the disclosure needed to be shared among the two parties. O I whato a wawa a yelo iai. I nisi vaenga of physical evidences that will be called during the hearing. E matautia mea iala tātou o ne iai. Ioe. E matautia mea iala tātou o ne iai. Mantua o le su. A leo leo. E whaasanga ia lise. Ai le ai se tangi a le fionga le tamaitai palemia e whaasanga ia lise. Lono wingala. O le su a leo leo. O lo whai on behalf of the Prime Minister of Samoa. A whapela e manatu ia le. Le vaenga lise malo ia o lo tutu mo lise e sapina ma whaatolu I laloro o se whautuanga whaaletu la fono. Le fionga le tamaitai palemia e fio mai e tu in the witness box. A wai te tau o na vea foi le fionga tamaitai palemia. Ma main witness a leo leo I le lato case. Niana le lato. Those are the scenarios mai tu a inga o me tu lai mai. A wā leo te whai atu nei. Ea, Lise Marie Schmidt is going to defend herself and stand her grounds. That's what I think. Anyway.
Nā te le toi mawhai on toi whaia sisi a wala e whao fiofi ai nisi mea, ai ei fo ila ma mea fau, ma mea matautia o le a tūlai mai ai I le vale. E le toi ai se mea mawhai on toi u fiofi ai. A wai loa le le e se. A whai e pepelo ma le tautala sao I le vā lea. Her life is on the line. Her future is on the line. Mai le toi kia foi lama popole. Whoever is she going to take the fall, people will take the fall with her. She will go down and take some people with her as well. Huh? O ve o fam singonga le vo ka mi milo mo sa ve. I mai ori si ve, I mai I de si ve, va ko mai I mai of kafa I mo. I so look forward to this case. So exciting. You will see and hear the truth coming out. O le ale mawhai, o na toi uwhiu fia e leo leo, so se vaenga lava, o le a manino I au whala. O le a ali foi whanua tanu, ma whanua lalo. O le a ite le malama, ai mata ma mai moa Samoa. La mea ton wa le level au ngi da wadi ia. Mai luma le mea ton. Mai luma. Case of Sam, but a case of Dr. Professor Sivayana Caroline Cabot. No mai lea la utala noa I le vaenga lea. Leo o mana sa noa ma fola le fala. E le sunga lauli o le mariotoa ma le autostala. Lauli has vowed to continue the project of $1 million for the next parliament. E malesi pa inga. For the 18th Parliament of Samoa. O le a wha wau le poloketi lea. O se poloketi le lei. A pēna uwhai atu. Le umana toe au talu uma. Le anga e fau le poloketi. E le iai fo I se ato toanga sa iai le poloketi. Ai na whaatino lava le poloketi. Le o wawai atu. O le ua e mai le Faiva o tautai. Okay. Le Faiva o tautai le ua e mai. O le sunga le toi ina ya fui aba tuyoti. Wala au sao iai. Te o send mai le ata. Oka. Lua kula ia o le meo le malauli. Ka wai ma le meo le tele o le snapper. Vai e fa ere e fa peke la koe ki ai fua, e fa kauri a al whaiwhea, al toina. O lua tasi tolu lua, fitu tolu walu, ewa aile mea matautia na ualu maa ule po na po. 2 big snappers fa pena, o le kauai ma le malauli. Ia la kulo le fale, fa fai ai loa ma le fai. Ia wa mtua fo le ano le fai e tusa lea ma le malie. E le ini po na iwi ma loa fo le wana ona I tama I po na iwi ma tolu fo le fai ngoe tato le cartilage. Ina ua pala la le tama I le pepe. Oka. Fantastic. Au fia ai o ke lak wa tumu mai o le a ia le to tele le se mele lei o le a filesi o le
tau sami ta u o le nao le matei ai o le atunu. Tele tu ai ngā me fai i ai. Whaasua o le oka, e au le whaavaisu, whalai, saka i le vaima le masima. So se tu ai ngā kuka e whai i leia. O le aufia tau mawhai ala lele, vai le numera lea le toina, fui awa tu yoti le tautai le nā le ua e maseu mai whanua le whaatamaso ali inga le ngātai whale, o lua tasi, tasi tolu lua, fitu tolu valu, matamua lapa, au whaafonga mai leo whionga tole a whoa matamua lapa. Ia le nā, o le numera le nā sa e sa ili mai, o lua tasi, tasi tolu lua, fitu tolu valu. Rā tātou o e tāle peselea, ai se isa ili se amanoa, tātou te talanoa atu mai, i le tamai tai o ati, o ile ai, ele se tātou talanoa ngā maati. E tāle peselea, e whaamarui atu ai, ma whaamalo atu i lunga le ala tele, au ave tāwale, ave pasi, ave loli, ave upa, ave train, ia mauto uma, ole ave kuria, ave vaalele, male au ave vaa, talo whai. Ma lo whaftai ngā luenga le leisa, whia ngai ma le tātou wa tunu i le nei aso. Ngā luenga e whai e ngā tei whale, a la lele ua, seu mai whanua i a Faiva, o le tautai i a fui awa tu yoti. Toso mai uta le sā, wa u le telefoni le nā. Wa vai e vini mai arwe, le tautai mai te ua lata mai i Mangere Bridge. Olua tasi, tasi tolu lua, fitu tolu valu. Vai se ai whai whale, se tau mawhitanga le to, ina mala loma tua le nei fiafi. Aula ia lea o le numero le nā, tātou e tāle pese, tātou ti e whatasi male au whai ngā luenga ua mānawa ua makoloki le card, ia ma sign out, pe sign off foi, ia, vai vange whale ko kanga ma ko overlola pe ko kere o ma avinge me al whai ngā luenga soli. Nā. Talofa o whanau. Talofa laftamau. Le sunga sola I Willie Tavita and the Tavita Trio. Tai le lofo le tua. Eo mai whai tātou I inga ia Yesu. I ia Yesu. Maftai Yesu. Aleluia Yesu. Amen Yesu. Pati pati mo Yesu. Tātou pati pati le lofo Yesu. I tai au uma. Uala whai mai I lo moe ngai le malo si whaafoina. Whaalo moina le tau sangi o manu, le pongi sa ua mo watu. Wawhea la uma mai o le
Yesu. Hallelujah, Yesu. Amen, Yesu. Be Yesu. Fafita, Yesu. Hallelujah, Yesu. Amen, Yesu. Esse man. Yesu. Fafita, Yesu. Hallelujah, Yesu. Amen, Yesu. Yesu. Fafita, Yesu. Hallelujah, Yesu. Amen, Yesu. Hallelujah, Yesu. Le si ufonga mātango fia le nā, se tasi fui o tamari I longa o le musika, le telenga ia sola I Willi Tavita, ia whapea fo I nai o na alo, ia ma le lato a whawhiwhianga le nā mo oe vi ia Yesu, aleluia Yesu, I lona alofa malo nā ngā le lei ia te oe mā u le nei yaso, ioe, ma taimi uba, Fatalo fatu ia tuna matia KM te vanga o loo whaalongolongo mai ma le lātou vaenga I nā I le awhio anga o Leone I Amerika Samoa. Ia maa loo moli o lātou o lau whaanga I le lofi o tō mua mapule. Ia whapea fo I le ftilenga na mula ulu. Se yuli Hawaii le vea. Ia whapea fo I le ftilenga ia tui sa mautali aoa. Ma utou malabolo whalongolongo mai I nā, I le awa tō mua mapule, po le alofi sāfo I tō mua mapule, sa vea ma utou o loo whaafongafonga mai I nā I le maketi a le aliki I whungalei, ma tau fusi. Tālo whae, mai la le mkwa aula le lei le lako TV, palaka kuru telefongi a ngai le TV, ola ma le speaker la leo kelea, ea le nā. Tasi le nā fo I awa Samoa. O lo o anga I le tō tele o whai whiau. Da e le whapeo la o whai whiau e ngu awai. Ai o e whaasoa I nā. Te tasi e lātou wipu. Ia masina mea e whaasua I le laulau. Ia la ngā I la ia lea. Ia lātou whiau māsani. Ma lātou pisi nisi ngā anga I atuai. I le taulanga whaatau ia pia. Atalo whaatuai. Ia, aile ngā tele nā, tali oa malona ofisa I nā. Whatasi e fo I ma le tātou ofisa, tanga loa matua le lawea I trust. Ia, ina ia mawhai una whasosoa ni atu. I le tele o ngase o ainga. Ona o whaamisinonga whanua mswafa, le tātou ofisa le nā. Ia, e te sulu whai iai, mala au le telefonu fitu, tasi, fitu, tasi. 711-7711. La au ia mawasiri mo le talenga ia namula ulu fofonga mua o le vai maunga Hawaii. Ia, o ina e te maua iai. Ia, lea fo I le... Ai, o le telefoni lea o toe whaasa o le telefoni a le tautai. Lea wa e mailo na Faiva. Fui awa tu yoti o lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu valu. Toi whafonga le numera nai mo isa wia. Fele sila vale fia finei, o lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu valu. Fatalo whaya telesia tu inga mala, o pa I misipati, ia whapea fo I tuna matia, te vanga mai I Leone. I Amerika Samoa, na I o tātou ainga. Fatalo whaya si vale pe pasesa, talo lava, o tonga whau, lau a fia. Alo le soi fōmanuia, ia whapea fo I pa I mispati, ma utou malava o mafuta mai. Tufa le tātou porkalame. Tufa le tātou porkalame. Ia, ina ia mawhai fo I ona malama o tātou tangata. Nena, nelana leo o whatua nei. O leo o tolo whaatolu nei e leo le whaamisinonga o lise. Ioe, ona o mafu angana, le lava moli mau,
fete na I leo ma lātou lava mori mau, e le I lava tā pena ia lātou morianga. Le lola po aisi morianga ia muli mai tua. O meo alternative charges. Ia mama isi morianga. Fo le e tasi le morianga ISS lo na whauinga ina. A le morianga lava e tasi. Ia. Talo si ia ina ia. O atu le aso tolu. Ia ole o to iai se mea e to e whaani nefu o le whaingalena. Ia o na amatalo leo na kako pingi. Ia e whai elena whaamasinonga. O le aso luas fulma le ono o le whaamasinonga o le sunga le lauli. Ai aso luas fulma le fitu masina le nei. Aso lea. O le aso luas fulma le fitu usu le fono le atinu. Ese le matau tia. Leo te wawa ia tu lunga le tātou apia fōlinga. E whaia si tō tele o tātou. Semi-Foleni Lynch, tālo whalawa. Whaisi tō tele o le tātou ainga mai I le ainga le taima le whale manono. O la kako o I e kāle pesi te awalo whātu ai I lo ainga le whale manono ma le ainga I le tai. Ia whapea fōi le whafonga mai a le tō whaia futi ma o pāu. Ai mai se fōi o le sunga ia taupa frost. Ia le whionga ia tuala taupa a tino ia whapena fo I le sunga ia taupa langa aia whetulele. Ia male tō tele o le tātou a inga o le whale manono. Pese lea mō o tōku. Dr. Rome, Tomato Brothers. Oh my beautiful banana. You're the only one, and me time, love. Oh my beautiful banana. You're the only one, and me time, love.
kui malufi lufi mamangungu lo ungu pele inga Ului kumalole o kemi mikai Ka onga falu penga yo ke fia pese ai Fio mai ke koko faa oli Sususa u fio leu soli Malo kapa au Susule po huli Malo mali e ko Yoe Maliu mai lo lo ko lua Masa uma Maaki malau kolo Lefa le mangongo Maai ngai le kai O faalu penga ia ke umalu i loko O fale po ia sa kuia maa O kere faa makala Sa kui malufi lufi o le ngawa e mangingo O ke le kau failo Me ikusi mai se lima pe faa masingo singo Oh my beautiful banana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful banana You're the only one And me mitai la ulata Loko itafa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya a ole ngafa se ifa apo uli nga ile ainana uao Samoa me atua o malama se ife silia tu isale vima o sita ulanga no fo ilele fule fumale ie tala tala Tanile atunu upele sa moa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele ele Le atua ia e alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama Ia ta alili o se ava lomo papa E tali mai le atua Iona lavala Samoa e tato tiu masala sala Tanile atunu upele Samoa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu
le na tangi le atunu. O le aso taltonunga le teimi le nei le atunu. O fetangis I o le afeka ngisi le atunu. Aisea ona le o mau o se mautonu. Ia talo fai. O le te talo I le atua. Ia lofa mai le I o tātou tō ele. A ia lofa ngia. Samoa ia wha pepele. Ma wha pele I le atunu. O lea uta tino ele sunga lauli ale mali toa le ana solo. E le toe tau fia le polketi o le tasi le miliona. Pea toe taliu mai e tai le whainga malo. E whapena umofo I ala ngona o isi whaipule la o le o I le tu o le chapipipe o na moli mau asiat ia le tō wha ia lau tafi. Purcell. O le tu malo sa tu paitea. Ma isi fo I tu malo. O le chapipi. I le manuia o lo o iai le poloketi. Awa o mea I o lo o tātou mana o mia le taimi le nei. Ni la ngona e fatu ai le titi o le manuia ma le lumana I o Samoa. Ele na o mai afa mai ia o mātou o lewa na le mala mātou te mala malama le lei. I le mea e whai I le atulu. E mana o mia I la tōu e ei le tō whāma le whautanga. Laulian Fast has vowed to continue the $1 million project when they return to lead the country. Many lessons have been learned. Tele yo le sona le lei wa tātou wa uina mai le paloketi lea. Pea na uwhai atu. E le eise me ato toa ona le lei I le tau amatalia o se ngā luenga, ma se poloketi, ma se fuafuanga, mo se teibi umi. Ai olo iai le mawhauwhaunga. O le atoe a sia, ma toe au talu a toa le poloketi le lei. Ina ia mawhai ona toe whai iai nisi swinga le lei, mo le anga I le lumanai. In other words, the project will be revisited, reviewed, and overhauled, and the project will make better changes to improve and refocused on the most needed positive outcomes. Ta uole na o le saunoanga a le fionga I le teitei whono. Pea na uvai atu I le teimi wasola. O le upu lea ave tangata nei. Ua I loa ai le matua vai tele o le lato whaawinga ina o le polokiki malosi a lauri. O le mana onga lea na I Samoa. A cash injection into the economy and to individual constitutions and constituencies. Samana o mia se mea whapea I te tonu o I tu malo. E I tu malo o lo walato whao ngā te tau I tupe. E iai fo I tu malo e fauia I latou le o whapene o ni tupe se tele I o latou lima ma to tonu o le latou whono whawai. I tu malo whaato awa ai lea. O se lato komiti le whaitau fia se fulu afe I tutonu o le lato whaaputu ngā tupe, male tusi tupe. It never happened before. Nei tupu se me whapea. Nea foi lai muli mawina ele tō tele o I tu malo o lo o manuia. Awa a whaile mea le whai mai ai tu le epa ma le chapipi o atu e tufa whapena mea. A lea u whai mai. La tau te li whaia se poloketi whapea. O lona winga. Ta tia pea ma whauwhaunga ia o le whatuatua e le atua Samoa o tasi I le la tau anavatau na whaatu mai. Lea ua whaatino. Whesiringia po whena mai le tupe. Pau ala tala la uli ma le fast. E maua le tupe.
Nei se mea tau te popole e fua le la mea po fe mea mau te sua tupe mai ai. E ai tupe. A le tele o atu nuu o le lalulangi le whaipa anga ma Samoa. Le o lo tufa atu ai matafe atu whaamanuanga. I tau sanga te itasi e whaso sodi le tātou budget support. Io. O le so. O lo whaatino ai mo le tolu o aso. Ia se tasi o konfelenisi. Ia mamafutanga a malo e fulma le lima o le Pasifika. E au fiefo ima. Maisi atu motu, maisi atu no o le taupulenga Peletania. Mamalo o fatas. O le a lea konfelenisi o lo whaia nei. O te itai o malo mamatanga luenga wa onga soifua malo loina. Matupulanga talavou ma onga tau amata. The Pacific Early Childhood Development Forum in Samoa. Ina ia ola le leita maiti. Mai e le amatanga whaato a whanau le tamaititi se ia o. Ina tupu a e matapu e ma whaafai lele le leilo na soifua saonga le mu soifua maloloina a o ina le lei. E le saua ina. Early childhood needs that care and nourish at an early age. A wafo i lao, se tasi o mata upo, te talanoa i ai nei o toi talanoa i tae au, toi talanoa tuai fo i leas whareile ma leas tonai, a o sa ili sawa noa, tātou te talanoa tuai i le fionga ia e au Chris Hazelman. O ia, o le pule sili o vaenga taua onga i le tunu ua toa. Lea whatoa sau neia i tua wha maumonga and statistics from the Education Department. Wha maumonga mai to tonu ole matanga luenga wa onga. E leo se wha maumonga le lei. O se wha maumonga sili o na wha anonoa. Mai loa ai le maua lalo tele o le tūlanga o ia onga le whanau. Patino lava i le mata upu lea tātou te pisa i nei. O le matematika pa o le whainumera. Tau sanga na te nei a le whato a whailo mai le teimile nei. Ai mana tua fo i le tunu sa au whaatala no ina. Le minsta o a onga sa iai. La lavalo o iai o le minsta phone na i le vai teimi o le whato tu i le tu sa mo utas. Se wala. Se ula. Ioane. Whawhong Samoa. 5%. 5%. Nā o le 5% o ta maiti o le vasenga sfulma le lua o le ao le vasenga sfulma le tolu. Ma le preparatory year i le universite au ao le papa i ngala tausanga muamua. Nā o le 5% o ta maiti na sue. Mai le fiafe. Mai le fiafe na sue o le vasenga sfulma le lua. Year 12. Ai nā o le 5% ta maiti na pas. I le mata upu o le matematika. O tau sila la ia. Lala na lea la ia na sua atu le tātou. Whailau tusi o le tātou ngāluenga nei. E le ngata o le CEO o le Ministry of Education ai maise fo i male minsta o onga. Oka e so whanau noa i na wau mai a tu ainga whaingu mela whapenei. A whaila e tasi le afe ta maiti na sue. O le se 10% o ta maiti, o le tasi le se lau. O le 5% e na o le 5%. O lona winga, e iwa se lau 5% ta maiti na fail e le i pasi.
Ele I ai o lātou tongi I lunga atu o le 50% pasi ai. So from 1,000 students, 10% of that is 100 children or students. 5% of that is 50. So 50 out of 1,000 students that sat year 12 mathematics. To wawaila I. Na mafua mai me nei lea. Ele me leve vesi nei ma whetoto I ele wha winga ina o le 10% o le 5 ma le tasi fai pule o le mauta whono ma le pale mene. O lea! O le 5 tasi ma le tasi, not 6. Ai wala ona tu uilunga le ono. Ona o le tau wei le tamai tesi ma le nale. Ma se vaenga o se vaenga mea. A fraction and a decimal, 0.1. Lai mala malama umale le I whai a o ngā matangata uma. O le tesi ma le tasi le nā. Ele iau I lunga o le 5 tesi ma le 5 mwhai ai o na wha o ngā le tula whono ma sani wha vai o le matematika ma le whai numera. O le anga ilo I leono. A le lalo mai o le 5. E ta tau o na whai le mea sao. So ia le tau wha valea e mai se o tau ia le si tu. E se ale wha winga ina le wha masinonga ina ua mai papalangi le nawhina unga. Ai tātou whaia le tala sao e a oa ia tātou whana. Ua tau se sila lai le 5% le pasi. Nā o le 5 se fulu ta maiti mai le tasi le afe o ta maiti na su e o le vasenga se fulu malua. Tufal tātou por kalama se I whalangolongo mai Samoa mai sia tunu. We have argued how many times about the 10% of 51 members of parliament. What is it? 5.1. The most basic fundamental rule of law of mathematics. 5.1, you don't round it up to the nearest whole number, which is 6. What do? You round it down to 5. Tu ila tala pepelo ma o tātou whanau. Ma tau valea ilo tātou atunu. We are the most laughing stock in the whole world. Ma fua mai a o tau ia whawinga ina me tono al palemene. Lena, dalal mele o tula I mai a tātou whanau. A le vasenga sfulma le lua e anga I tuai, le vasenga sfulma le tolu e anga I tuai. I le tausanga tāpena pena, the preparatory year for the National University of Samoa. E whio le umui I, na le 5 tamaiti, tasi le afe mon tupu tamaiti na sue. Pea whai e whatustusa I ai I pasene ia, ma se whai numera. Oka. Se māta ngā ma le māsi asi. E mafua bai ai. Wale ai e ni whai aonga pe ua le ata mamai o tātou whai aonga, po ua mafua o le curriculum mamata upo lo a oina. Then the whole education system and ministry needed to be reviewed and overhauled. In particular, specifically in the Department of Mathematics. Whai aonga umaolo o lātu wa o wina le mata upule mai aonga whāti tai se I o. I le primary school, intermediate to high school, and to colleges. E leo se mele lei sa mo lau tau whawhongwhonga mai. Ai, o le ale tā penanga a whaia ongo lo whaia.
O tutusa le system o lo a uina I tutonu o Samoa, ma le system na o lea o lo a uina le curriculum a New Zealand. Po au se talio. Te si sila la I le mele na. E mafua mai ea I ni pulenga, wha le malo, se matafa yo I ea lea pa o se wha le tonu o le minsta malana mata ngā luenga. Le pule siri o le mata ngā luenga, the Ministry of Education. Le wha ulu lunga, the head of the Department of Mathematics or Arithmetic. Tole, ole matua mata utia o nei whai numero. Male, whaale tonu a o ngā le whanau. A o lea tātou te whetoto a iai a o tātou o tangata mātutua nā o a o ina le lei. I vai ngā mea, o le whaatelenga o mea, o le tō e senga o mea, ma le vai vaenga o mea. The three major operations of division, addition, and subtraction. The fefe, ia. Ele uma, do talanoa, le mata upul nei se ia o maua, le CEO o aonga, le fionga ia au, matoe maua mai ma le fionga. Ia se ula yoane. Se vai po fele mele o pu o le mele. O fa maoni fa ya onga le fatino ino la tūtiute. Pele ai. O lava le teimi ya o ina ai te maiti. O se curriculum po se porkalame fa pitoa lea. O loo muli tai umai a onga. Ale atunu uatoa. A onga tu maoti, a onga le malo, a onga le kalesia. It is embarrassing. Upusa ole upule na. E mata ngā. E le manuia. La le me whaie. La le tātou me whaie. Ia mai tan Pasco. Pepe se mai o tau pēr whaina intamiti na papasi le melan whainei.
Lo e whaafonga le tautua mo oe le se ufongo Samoa le Radio Samoa fu lima i watolu a mo e o kilani mali a tau sa vea le nei foi o ngā tutono le vai aso ina ua lima minute o te ele tu lai ono. O le si tu la o le vaenga lea o lo o la lau pea ia whaufonga la uli ma le tu lea e tu sai manamata upu ia Sam. Ma le fo ua toi angi ngai whapea, o lise whawale valea, o lise o lo tau mawhai e whawhau ni mea. E whasanga i le fionga te maitai pārebia. Nea la whai atu le tala lea. O le mea moni le la utau atu, e le valea lise. O lise o se te maitai tu stala, na oa o ina, ma o lo iai pea, ele universite ya wao o Samoa le pape ngala. Ai tele courses o le tūlanga o tangata whaasa lauma le autu stala wa mai o na whao umai ai. Ne o tau manatula e whaavale valea le teine lea tu lou lava. Mai o tau manatu foi e iai ni ngase o le mawhauwhau. Le ai. Mai o tau manatu foi o lo ola fau ina ia whaaleanga ma whaati tō se tangata. O le teine lea, tu lou taulangi o le teine maona ta mali anga. E whaila na tō whaalelei. E ta mali i mai e te i loa tu laba. E tau tala ma sau noa whaatau sala. O leila lau mai o lise pepelo. O lau tilo iai. O lise tau talasao. O le poto fo i o lise lea o lo iai nei. Wana ia le wha matuu i nātu ai evidence, physical evidence. Pea toi whai atu sesi ana tala i lunga. Wana ia whao ngai nai le vaenga o le tula whono, whawai, e lima teita i nai a ta tau o tangata i le whawai. Taipei o le whao ngā fo i Amerika, the Fifth Amendment. O le ale wing o le nā, vaenga o le whawai, o le a ta tau, e te leto e tau tala atu ai se mata upu. Pewhisiringia e leo, sei vanga nā, her legal representative, or her legal advisor. A mea uma. O leo wasulu le pelu. Wasulu le wha moenga. Se ia iai le tai au. Te leo le popolenga le ataua sa vea lo iai le teimene nei. Ma o tal tonu foi. O leo popole leo. Popole. Tele tangata o ia la popole. Ai sea. It will come down to one thing.
the principle of honesty as the best policy. Ma o tonu foi. O le teimi e tau talaili se. I lona wha maoni. Ma lona talitonunga ma le wha tuanga. Ini mea na tutupu. O ia tau tino foi. E le ai se mea na te toe na natia pe toe ufi ufi wha manungase. A whai o lona sa o tonga lea ua fou iai e ave e sea. A whai o lona tamali anga ua fou iai maoli iai le tula fono e ave e sea. A whai fo o lona lumalai lea ua foa fua atu le whaamsinonga ma le tula fono e ave e sea. She will go down to stand her grounds. Te le mea lai loe lise le tai loa e nisi. E lo intangata. And only her knows that. And only her will use that to her advantage as her defense. And people are scared. And I'm telling you now, people are worried. People will be implicated and will be brought to justice. Yeah. Wala utali atu lala na. I tangata ia lātou te whaiwhai mai tala e winga le tua fine ma le a fine. E pepelo, e valea, e whau. Yo, tusa leia malamata upule ia tu au. O ai le whau. La le mea le una se le muri maua. Ma fe sasas ia ile muri maua alimoni. Ele masani ia tu au. Te le lona tangata te le vai momo. Ai le tangata na sau ia te au le si asu. Ai wakoi mangkua seri. Ia abe ai le tangata na toe sau ia te au. Le la fata u loa no la ile. Tangata la le. Sau ia te au tau mai ia te au tau pu mal fala vela vele ia tu. Au ofertu yo tuli e fafo mal matou fale ofertu alu tau i leo. Wa se sila Samoa. O tau sila ia i le mea lai ona oso masalu salonga o tangata wa o le wo mamai le nā tangata. O le kamai kiki leo masalu salonga ma le make. Toi saua i tua malisi whamtalanga. Ia nalu la ia lea ai text mat. Yo, lango le ia whamaungo ma fetusia inga ia whai. Na whawhena nei loa le telefoni a Samuel. How was that relationship? How did that start? How did that? Na whawhena na ia mawala ngumela a Samuel. Whawhewhea nei loa Samuel numera alimongi. Ma fetusia ia ma feteksa ia i le valea. Au tam tua i ofo lape a whai le mwhai. On a pick up e leo. That is a very specific, special lead. O lana muni mau lava le nā. Malana press conference, nā sa whai mai petesa. That implicates him. Nobody else. It is his own testimony and statement that was recorded and uploaded to the social media. So he can't hide from that. Ia leo toi tilo le timing.
Po fesa i Samuel le teimina tupu oi whala lave mau. Le isi mau mōri mau ia. Le ala toi fo i lau tala i alise. I know for a fact that she is not making a conspiracy against anyone that is mentioned in her letter to the head of states, to the Attorney General, to the Commissioner of Police. This is simply a person trying to tell the truth and put the pieces of the puzzles together. It is pretty dangerous for her. But I admire and marvel at the fight that she's putting up. O te matua I o wofu. I le toa o le nei tua fine ma le nei ma fine. I lona tula I mai. E tau mawhai e whaali lona fine ngalo, lona loto, ma wha matala lana tala. It's the story of Lisa that she wants to tell the world, but no one's to listen. Not even police. Nobody believes her. Nafale mea na ele ina whai atu. Ana au mai ni tātou polygraph test. Ni a tātou equipments in nā. Se I fusi ai manawa o tangata. Ai whaatau tala mai matu I whesiri e winga I mata upu. Whaasoli tula whono I e tula I mai e leo maua I ei se tali. Wa leva o na maua. A whaipe no whai atu. Lewa matu lo ia, KC, a watu ma wha masino e atu e whai wha masinonga o apili. I mata upu ese tau soli tula whono. A lea la ua whai atula, a mai fo I lama ni leo leo I tonu. Ai tā ofi mai loe nā, se I lunga le tau whilima o le pasi. They don't want to bring. Pe alo whanga lava la, I sisi tū whapea o se mea tū ranga lefi taui. E wha maasi asi ai, I a tātou leo leo ma tātou tama whanau lea ai. O lo utel tununga le nā. Ele tau na yes excuse po se alo whanga. We are looking for the person that actually caused the hit and run that killed Tuau. It is nearly 4 years and we couldn't find it. Why aren't we looking outside of Samoa? Ina ia mwhaiuna whesoso ni mai, ia I tātou. Alena, tā uole nā o neiva yaso, tasi, dua, tolu, whā. Le nei masina atoa ma le Faiva yaso leo o tātou whasanga I nei. O le a mai mō ma sila I Samoa, I le tele o mea o le atutupu mai. E ai fo I tangata o le a le mautala, le mautonu, ma whetoto ai le mea lea, taipe o le mea lea o tolo I nei whaatolu. Le whaamasinunga o le tua fine I alise. O le mautonu mori mau. Whetoto ai leo leo ma lato mori mau. There's a conflict of interest, e whetela I ai. Langono leo leo ma lato mori mau. E le I whaamautu ina mai mori mau. How long has this have to go on? Like I said, justice delayed is justice denied. And I'm wondering why the presiding judge hasn't ruled to dismiss this case.
Au whātolu, te ofo le o tangia ina ele whamasino. O tangata ia tolo so ina le whamasinonga. Ona o le mau popo ma le mau tū le o lato morianga whatasi e ma lato mori mau. Nea leilo whai atu. I'm wondering and I'm surprised why the presiding judge on this matter hasn't thrown this case out of the courthouse and dismissed the whole matter for once and for all. Ato I whafo. Pea whai, wa umi ona tolo whapene. Ai le o tolo ina e le tangata o le moria. Talo sia ia. Ina ia vave maia. Fa moe tau loa a malolo se fo manuia. Fe mo se kopi o le tusi e Dr. Namla ulu to le forta vana. Alu ilunga o le University of Provo. Brigham Young University, Provo campus, Utah. Alu ina ia na anga ila ile website ile na e oka mai ila utusi fa mo tau loa fa suanga fa longo mai Brisbane Australia. Fa ftaile mafuta mai. Beth John fa mai le o te tangi le numera lea fa mole toe tango e toe vili le numera lea fa mole le numera lea o le Faiva o le tautai o le olu tasi tolu iwa lua fitu tolu valu a fai o lo o suele numera ale sunga ia Matt o le numera Matt o le olu fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa ya mo le insurance talo fatul mafono ela matai ruta po rata avalava ya malol se fumduia fa fowina tan yelu o le sunga ya ambelia Mikaele talo falava vaftaile mafuta mai ya fa perfoi STM scoop ala fa ya scoop o la vanga yelu mai o ambelia o Fortino Evelini o scoop ja la poneta la pats tal flava balole so formulio vaftai Ronda Right ja la tato wo Ruta Josefa tato wo tale peselea fa maluia tu ya te to wilungara ole le fo ua longo mai a le ua mamoli atu le sui o le itu malo a le pata itu pa ilunga e le maonta o le whatutua i le tua Samoa watasi o le sunga ia taufua Edmund o le whatutua i le tua Samoa watasi aso umale tau te whalongotu nei o le tailua le taitolu tangata o lo mamoli ale whatutua i le tua Samoa watasi o le sui tau vao le chapipi o lo o tamo e mai ina o fua ava amatanga ya sui le naolo ia i le teimile nei ya a le lau avatu le sui a le whatutua i le tua Samoa watasi tau fua Edmund ya a nei a fo i le na whetauinga ma le na wheturinga mai na o le mata upu le 10% o tinamuta maita. Lea lava o te pese atua i loa le teimile nei. Mai le lava yasu. E na ua fete na i manatu i le whauinga ina o le 5%
5.1 not 6. Ioi. A tātou wolo I mesa sao. I le ai ma se mea o le alai o na round up to the nearest whole number of 6. E tau na round down. E oi ina ua tātou tala noa. I tangata ola, ma mea ola. Living things. Because they don't have a decimal or a fraction. But the easiest thing to do is to use the basic fundamental rule of law of mathematics. Round it down. La le nearest number na so I ma 5 decimal tasi. Le kai a o lunga 5 decimal 5. Le kai o le 5 decimal 1 5 fitu valu iva fa to a fa popolo ma leono. Tātou whaia e tātou, mea mātanga ua tau valea ai, ma lei loa tua I e tātou whanau, ma le papasi e toi ma tātou whanau na le 5% e lele na pasi nei. O se mea siri o na whanau noa le nā mea. Tai au. Ma le aso whareile, ma le aso tōna I tātou tala noa loe le palota. Tātou te le tala noa la po ia manu malo. Ai tātou te tala noa I le aia ta tau e whai ai le palota. E alana le whai atu e tala noa I sinape o po ia e maloa o ia whai ina le palota. Nā usi le fia uma le tunu. O le loto a tō le tunu o lo iai. Le nganga mawhatu o le tunu. Ia toi whafo I le whatu o tua. E tele a lātou ngā ruenga le lei. Sa fola. E te tau na toi fo I e whatau nu. Ia. O le tala sa o le tala le nā. Nā fo I lava. Ua whai ia taita inga fo I lea. Ia le swingo. Ua lea I lava se swingo. Toi whai I taita I o le. O le tuangai, o la utoi whafu I atu le epa. E te tai asu te tai la wof. Nā fo umana o whai atu. E vai fo I le whatu o I fo I o la wof o ia. E le to, e pala ai. Na te lu I tau ina ai le mea. A whai o sui te tai, o lewa na sui te tai, o te tau na se e ilunga. E a vea loa ma te tai. Wha maoni o lea, vaenga wha apawhai. Au se tasi whai o vaenga o wha lua ngi ai le tali tonunga o tangata. Ma o lea lava lo o tau wha avalea ai, ma tau wha apili I la ngona o tangata. Mantua wa umana convict. Wha lua ni convict. La ua umane, tule epa maleala, le mondi. Convicted of contempt of court, convicted of contempt of parliament. E oi ana o toi fo I mai. Aina wha maonia lava. Ia le mōlianga. Ma le mena tuli ei tua. Na pau ale mena mana oil whamsinonga. Is to put an actual time to serve outside parliament. Ai le wha peo wa tuu wha tiu tala loa ele lope toi o mai. Pele toi o mai. Ai e mana tua Samoa, nā o tau sila fia. Lea lawai whai nei mea. Ai le tala no ina na mata aupu. Malo la nga wa ai toi o mai ai I te tonu wa fina wina. O ni sui tau vāo lesi pālota lela sau nei. Ioe. Wa umana wha maonia. Lea I tui le wha amsinonga. Umana wha maonia. Lea I tui le palemene. Ala nai la yo no fai atu. O le aia te tau, ale sui tau wā. Ma le aia te tau, ale ta ngata palota. Le ala fai ale palota ma le filifilinga. Aisea, ta ua I o mene I lua.
e whailau palota ma whaongala wa ia te tau. E te whaalango-lango le sao le ainga le whai mai. Whaalongo mai le tātou ainga. O te mana o tātou te palota o malawa, ia pai malawhai. Se. E se ame e pule ai ia le sao. Ai le pule le ai te tau le le tangata tō tas. The individual right of the person to choose whoever the candidate that he wants to support. Nioi, while mu, malia o le sao. E se a mea e whailau pule wha sao. Tātia mai pēle a iata o le tangata la tau ia. E pule a upo ai o te pālota iai. A lela o whai atu Samoa. La auto sila fo i isi ma taupula nei waleo a mata na whai i atu vaenga. O la auto sila nei wawa ai. I le wheo ai a isi tangata ia. Ma whe ave ai tupe. E whaatau ai le palota. E le i whai le whaatuatua i le atua sa mosa mea whapena. Anai sila fia. E le i whai a fo i se polo keti. E whaatau anau ai la ngona o tangata. O le tasi le miliona e whaatau ai le palota. Mata i tū le lei tangata ia o le awhioa i nei matupe. Wawa ai i pāti ia o tūlai mai. E lua ata ma mātutua le o iai. Whātutua le tū Samoa o tasi. Whapena foi masunga tu le epa male HRPP. O le tautua Samoa were demolished, deregistered. It's no longer a party anymore. It's no longer a political party because it's no longer registered as an organization or a political party. Ya, ngalo la na mea, leo to ise tautua. Le ini sui o tautua e to e tā moe. Na o le sui o tautua la e ta ape i tono pāti tele nei e peona iai, ia le whātutua i le tua Samoa o tasi, whapena fo i male maenga le HRPP. Le whātula i mai le pāti lele, tu mua mapule Republican, a le to ina leo e fo o la wofo, o yo Morio Pio. Ia. Le foi ule o to iai ni sui o le SNDP. Awa o le foi ua molo au o tulawa. Au taltono o lo iai pea. Ia le tulanga o lona alo i o lona le stala. Le alawa i mai maleve a savea. Mai le atua. E le pati e tau le green lele ua fau mai. Maneia. Ta ua mea ia wa tātou ta nōne iai. Wa tātou te le lopo le a, le mea le a tupu mai le aso luas fu ma le fitu o le masina le nei. Te a mai le vai aso lea. A ona tu antu. Mana tua la utala leo amantu. O amata le tātou ta alongo le palota. Le feu amata le tātou tala noa ia te tau. O le pule ale sao mo le pule ale tama mo le teini mo le tangata o le ainga po ai. E palota i ai. E le pule mai le sao le mea le nā mo le ia te tau le nā le tangata. Aisea. Langa o le pule wha matai fo i lea li ma fai pule. Na maa fua ai o na tafi e sea. Ma wha lea o ngā ina lea ia te tau o le sui tau vā. O lea i tu malo, ma lea i tu malo. Na maa fua ai o na lea ai. Se palota e whaia mo isi tu malo. Ai au tasi e ave
le sui e momoli le palemene. E le ai nisi sui e tā mo e whaasanga tau iai. O maua mai. Ia taula nai le tau na tapu. La tātou wo nei fo iai. Ia asisile lava I tau. Iri tō tele ani sui o le fast na tāma moe. Ai ai tu malo na ai sui o le fast na whatutu. Ai whai fo I mea pio pio po le nuu ma sui o. O ta mai tai o nānu. Nānu mena whai. E sola solo la po le nuu. E musu e whatumu ma saini le pepa tau vā. Ale sui o leo whatu la I mai. E tau vā le whai ngā palota. Se e pala ai. Fefe I suia. Nā o mai. E so sofa lo lato manatu. Wha maululunga I le tu malo. E le se palota. Na o I lato. O sui alo I e momoli mai. E au noma stangata tau wā. Oka e. Ea. Ia nena. Tele isi e tātou mta upu la tātou tala noa iai le aso tai au. Ai maise ia teupe I lo manatu. Se langona whātau wā o le a tau sa vea. Tipi motu e se le dāse 40%. Tia I le tonga vau, a fi le lau surui. Ai li a I tei le moana sau sau. Ia lata mai le a au. I le mea apiliti ai. Ma ai ni malie mani tāwhula. O se 40% e whāti ngā ulu, ma whāti ngā talinga, whāpa ia mata, ma wha vesi atunu. Ia. O mai kau wāwha lei. Tina uma mata mai tai, tutusa pau uma I tātou. Ta ilua lima, ta ilua vai, ta ilua mata. Mutu male isu male laulau Faiva. Peses koi ingo vo leo au lua lau vai. Talo fatu leo se amuritalo. Opa au lua. Alole, seifo mbia. New Zealand. O Faiva se mea o e kifo solo I whanei. Lo fatu ia le atou sa vea mo. Oe, tātou whono, le whono whawhautu a Samoa le asua tai au, tātou whiloa I le mauta, ma le ofiso le fionga le konsula. Au le malo tuto tasi o Samoa. Sau wha inga fo I whawhianga inga ma le mawhitanga a whaiwhi au Samoa. I tu lais whunu le tasi le asua tai au. Tātou whiloa I ai. Whaalinga lea ma le whaaloalo o whaafonga mai ia o tātou sui awai o le whono whawhautua a Samoa. Ia, ona tawalunga atu wai lea o se manatu ina ia whailo le whangatia le tūlanga o fuafanga lualu mamao a le a inga whatuatua I le atua Samoa o tasi o le tātou whono lona tolu le nei o iai le manatu o leo le ato e whaia ma longa puia li iai le pa ia mawalunga o le a inga whatuatua I le atua Samoa o tasi o leo wa e le tō whātal waiona o le tō telepea o I lātou o lo fia le stala le ngata I New Zealand nei e whapena fo I Samoa o le ato e whaia le tātou whono whaale masina Fast Supporter Family Group au ki lani nei I le nofanga masani o le Oats Rugby Club I o Tahuhu I le asa aso nei aso sfulu ma le valu o le masina le nei o me asa aso nei o le teimi masani o le itu lai wha I le fiafi whaapna tuatu ia whaapma popo e fo I ma le tātou le stala mo I lātou umalava lo fia le stala ai whaapna tuatu o le tātou tickets I fo tātou tickets fo le mo le sailinga le ami o tonu o le tātou lulu lea o fia whaapma popo atoma au mai e tātou tupe
i le tātou whono i le sā asau nei. Whamule mole, ia utangia mai le nei whasisilanga, ia lo sainia le teitei whono, ia whapea fo i le fionga le whailau tusi, ia ai mai se o le lau a whono, ia o le whailau tusi a te vanga lau niu, whaftai te vanga i le tō whare i le matua whatalai, i le whasotai mai fōi, whaanga ina le rei au nanga ma le nei tautua, ia e wha maupopo ai ia le tātou a inga whātuatua i le tua Samoa tasi i le asa nei. Wha mole longa atu ia le tō tele o tātou a inga, ai mai se fōi o tātou sui usu whono, umama sui a wai. O mai lau luas fulta la telestala i mo New Zealand, e luas fulta la e telestala i mo Samoa, lewa maua tātou nisi ia na le stala i le whono lona lua lewa maua mai a tātou ID, ia ma whapena fo i ona muli atu alo whaanga ma mōma onga le lei mai i lo tātou te tai le sunga le lauli le maria toa, ia mai lātou uma sa mātou whiloa i le vai asuna sei ma vai atu nei i le ofisa au tū o le whātua i le tua sa mō watasi i vai tele, ia matona i mato. O le hoile o te babai atu nei, o le sunga teito talotu taleni, o le ave pasi rena le pasi boe a tātou i le awhiawhi nei. Ia, o na tāwalunga atu waile o se manatu le nei e whiawhi, o le whamai le tua vai lua tusa so tātou manuia, ma ngalo fo i se leo le au o mata upu lava nei e la walunga e avatu au mai to e avatu fo. Ia, a o le tiu te mata fioi, ina ia mausali lo whātua ma lo malama i mea i e tutupu. O na whai ai leo lau whai unga. E le ngata ina manuia ai oe. Ai manuia fo i lo ainga. Ia, au e te palota o lo le tupe. Ia e palota, ma lou tali tanunga, ma lou whātua tuanga, e manuia Samoa atoa, ai le na oni nai tangata. Whalongo le mena. Tau tau waba aisa tātou polonga ai, i le tele o tau sanga ua mawai. Ua whai e tangata, ua pei o i lātou e ona ia le pule lea. A o mea le malo o mea tō tino a lātou. E le kea fo i ai. A wā o mea le malo e mawhai ona toi maua mai mea toi whai ai. Aua nei tūlai mai ni tangata e fia tau i masui ma u le pule. Ma pule tutu ma whaasiri au pule i a Samoa. Ua matua le kia mukalasi a Samoa. O le tala lea. O le atu ua o tau se tasi o pese le a tau sa vea. Ma moli atu ai alo whaanga, ma onga le lei, ma le sau molia ma lo whaanga mori pō. I lunga o le ala tele i le lei a fiafi. Tātou wheloa i le tātou ainga nei, i le asoa tai au. I le teimi tasi, i tu lai whā, le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Le ia tau o sa vea, se iuli, pese tātā mā le langi so alo, muli talo Al Harrington tu manuvau le dei. Soifua ma ia manuia. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai
Si ole o e tawhia whalongo I ai La upele ea Po o whea o e ai Lalolangi pua o amale manunu Wa sola le lava sulu sulu Ungai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o e leva ai E moni ai O Solomona O vai e telele Tineia le lofa E sole sami Ma le au e fe tawhai Le timu ngai Se I tō mai Wa o ngā lalai le fia inu vai Whai mai e sotana Po o a upele ai Lalolangi pua